Да, Дойче. Да е слабко пребиваването им в България. Преведите им го. Не съм преведил. Вече преведи защо се прави това нещо. Казвай го. Bizde gelen misafirlere şerefli için gelenek haline böyle tatlıyla karşılarız, tatlıyla göndeririz. Buyurun bakalım Müftü Bey. Така, уважаеми ученици, скъпи колеги, за нас е удоволствие днес, че в историята на нашето училище навлиза една нова диря на отношения между нашето училище и нашите приятели от Адапазар. Една част от вас ги познавате, една част не ги познавате. Вече видим. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bizim temelleri güçlendirmeye başlıyoruz. Çocukların da karşısında bunu bir kez daha tekrar ediyoruz. Teşekkür ederim. Aramızda büyük bir bağ başlamıştır. Така че за нас е удоволствие днес да ги посрещаме отново в нашето училище и разбира се с пожелание, както ние им гостувахме на тях, да ги очакваме в нашето училище с техни ученици, за да бъдем отново заедно. Biz onların sizin çocuklarınızla şerefle, canı gönülden karşılamaya hazırız. Много сме щастливи и още един път им казваме добре дошли в нашето училище. Buyurun. Един поздрав. А сега един поздрав така по традиции, който е. Ние искаме да им кажем добре дошли с едно изпълнение преди да влеземе в нашето училище. Her böyle gelen konağa biz selam yerine bir şarkıyla hoş geldiniz diyoruz. Поканете родителите да дойдат да не се притесняват. Daha demin misafirler dışarıda kullanıyoruz.
искам да предоставя думата на нашите гости. Уважаеми ученици, предполагам вече, че и вие имате информация. Някои от вас са изненадани. Вие не можахте да разберете, че нашите гости пристигнаха вчера. И сега искам да дам думата една част, които го познавате. Нашия много уважаван кмет, който ни посрещна заедно с неговите приятели в Ада Пазар. Предоставям думата. Да кажа няколко думи. Tamam, güzel anladım. İşi paylaşırız, ben çiğ mayım. Kıymetli müdürüm, değerli öğretmenlerim ve Mutafların değerli insanları ve gözümüz, canımız, öğrencilerimiz buraya bizler geldik. Уважаеми господин директор, уважаеми учители, уважаеми родители, скъпи ученици, както знаете, аз съм кмета на Ozanlar Mahalle. Някои от вас не познават, някои не. Daha önce bir köprü yapmıştık aramızda. Tabii ki bu köprüyü daha da sağlamlaştırmak için bizler geldik. İsterdik ki öğrencilerimiz de bizlerle gelsin, sizlerle kaynasın. Çünkü sizler daha önce bizleri ziyaret etmiştiniz çoğunuz. İnşallah bir dahaki gelişimizde öğrencilerle beraber, tabii ki yaz olursa daha iyi olur. Çünkü siz okulda, onlar okulda bir türlü buluşma olmuyor. Както знаете, имаме вече повредимени две населени места. Много ни се искаше да идваме с нашите ученици, но тъй като и те са като вас на училище, не можаха да дойдат, но да се надяваме за бъдеще, че двете училища все някъде ще се срещнем. Или тук, или там. Belki onlar gelmedi ama biz onların sevgilerini size getirdik. En içten sevgilerini bizlerle beraber gönderdiler. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz. Bu arada belediye başkanlarımız olsun, kaymakamımız olsun. Hepsini canlı gönülden selamlıyorum söyledi. Може и да не са дошли, но ние ги донесохме техните поздрави, техните щастия, техните уважения към вас. Донесохме и много поздрави от общинския кмет, от Рио Ада Пазара, inspektorite. Burada misafir olmaktan çok mutlu olduk. Sizlerin sıcakkanlılığı bizi çok etkiledi. Buradaki bu sıcakkanlı, bu güzelliği Adapazarı'na gidince en iyi şekilde anlatacağımızı. Аз ви благодаря още един път за доброто, топлото посрещане и никога няма да забравяме това ваше посрещане и докато пристигнем в Ада Пазара, ще бъдем заедно духовно. Adapazarı'nda beni etkileyen bir şey olmuştu sizler geldiğinizde. Şimdi çocuklarımız ilk geldiğinde ağlıyorlardı. Biz onları evlerimize alacaktık. Yok gitmeyiz annelerine sarılmışlardı. Ben onlara söylemiştim, dedim ki bakın şimdi siz gelin, bu sefer giderken ağlayacaksınız dedim. O doğru çıktı. Yani bu sevgi böylece kuruldu. Ben çok teşekkür ederim bu köprüde ilk adımı atan Hilmiye Hanım'a. Onu da burada almış oluyoruz. Ona da teşekkürlerimi sunuyoruz. Ve müdürümüz de bu önderliği yaptığı için de ona da ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Искам да подчертая пак, когато пристигнахме в Ада Пазара и бяхме принудени да разпределим децата по родители, някои от вас плакаха, защото се разделяме един от друг. Аз се надявах, че в началото винаги е било така, но знаех, че и на тръгване ще плачеме. И така стана. А този плач, тези радости положиха основите на моста между две повъртимени села. И сред вас длъжен съм да кажа
едно голямо мерси на господин директора, господин Ваклев, на госпожа Илмие, на всички, които имат пръст в тази работа, наша дейност. Още един път благодаря. Много щастливи, много усмихнати, че в историята на нашето училище създаваме още едни добри контакти, които се надяваме и в бъдеще време, които да продължат. И сега аз да поканя нашите гости в нашето училище. Заповядайте. Tarlaların, toprakların, dağların, cesur mu cesur Açın aşağıda insanların, kompüterin şırıl şırıl kutuları. akan ırmak, süslü bir gelinsin yarıma. Seni çok zor Не unuttum. знам къде са. Güneyden Намерете и eser bir отворете. rüzgar, bahar geldiğini selamlar. Mis kokulu çiçeklerle dolar ovalar. Süslü bir gelinsin yardılar. Sana dokunmaya insan korkar. Kamçı yılan gibi sünüp gider. İçinde kim bilir neler gizler. Manzaran peri kızından güzel. Süslü bir gelinsin yardılar. Senden bize kalan bir eser. Güreşçilerin seni dünyayı andırmış, ozanların şarkılarda söylemiş. Burada nice yiğitler yetişmiş. Süslü bir gelinsin Gerbuba, zamanlarda güçlüğün değişmemiş. Браво! Сао Чоша! Сао Чоша! Поздравявам те! Браво! Vatanım içinde var. Сао, çok güzel. Различни проекти. И сега, искаме тук от нашия регион, идеята ни е трите училища, Враникон, Пластина, Обител, да можем да в пакет да участваме като училища от Европейския съюз, които да партнираме с държава, която не е в Европейския съюз. И тези програми, които в момента работят, програмите на Коменски, Дистервек, Леонардо, да направим проект и да заедно с техните училища, въпреки че техните училища са големи. Значи, той е кмет на една... Но това са в рамките на 10 на хиляди души. Той също е кмет в една от този район. Също Ада Пазар всичките, да. И, да, момчето, той е председател на родителско настоятелство, който също работи в сферата и подпомага образованието. Така че целта е точно такава, да можем да създаваме контакти и да се изграждат в бъдеще време основи в бъдеще, където да се работят по различните програми на Европейския съюз. Представител на някакво училище има ли? Представител? Не, те представляват всичко. Значи той... Само господин Като настоятелство. Да, но те живеят с проблемите на техните училища. Ясно, според. Така че въпросът е... Основани страни, въобще като кметове на общини, нормално е да са заинтересовани от училищата и... Именно. Вече не може да бъдете консултант. Накратко, не е много, защото... Şimdi Karatar'da Sayın Konuklar söylediklerini Sayın Müdürüm aynısını da söyledi. Amacımız Adapazarı'ndaki 3 okulu gezdiğimizden dolayı burada da 3-4 okul göresiniz. Yarın öbür gün